Ikaze kuri mwe mwese mukurikiye Ingenzi TV. Uyu ni umwanya w'amakuru. U Rwanda rwafashe ingamba zo koroshya uburyo bwo kwivuza kanseri ku baturage. Leta yatangaje ko gahunda y'ubwisungane mu kwivuza Mutuelle de Santé izatangira gutanga serivisi zo kwivuza kanseri. Izi gahunda zatangajwe ku itariki 17 Mutarama nyuma y'inama y'abaminisitiri zigamije koroshya uburyo bwo kubona ubuvuzi bwa kanseri no kugabanya umutwaro w'amafaranga ku miryango. Dr Sabin Nsanzimana, Minisitiri w'Ubuzima, yemeje ko ubuvuzi bwa kanseri buzashyirwa mu bwishyurwa na Mutuelle de Santé vuba. Guhera muri Nyakanga, iyi gahunda izatangira gutanga serivisi zirimo ubuvuzi bwa kanseri, kubaga impyiko, ubuvuzi bw'umutima, kuyungurura amaraso, kubaga amavi, kubaga mu mutwe w'igufwa ry'ukuguru, kubaga urutirigongo, kubaga ibice bikomeye hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho, insimburangingo n'inyungurangingo, guhabwa ibigize amaraso nk'umushongi, gukoresha ingingo z'inyuma ndetse n'imwe mu miti y'ingenzi zitishyurwa na mituweli. Mutuelle de Santé yari isanzwe yishyura 90% by'ibikorwa by'ubuvuzi, ariko imiti igabanya ubukana bwa kanseri n'imirasire ntibyabarwagamo, bigatuma abarwayi bishyura ibiciro byose kubera ko kwivuza kanseri bihenze cyane, bigera mu mamiliyoni y'amafaranga y'u Rwanda.